Ya. Ya. Dah, sarangi. Ayo. Oh, Opung belum masuk ke dalam ya? Yumi-chan. Yumi-chan. Sini. Aduh. Hai, halo. Ya ampun. Sini dong. Di strollernya nangis terus. Iya. Dia maunya jalan. Ayo. Iya. Senang dia. Ayo sini. Tuh naik. Wih. Iya. Princess. Ada Lego. Wah, Lego. Tata. Louis. Ini gamenya zaman dulu, permainan zaman dulu. Dan ada Lego. Kayaknya nggak mungkin banget deh. Ayo. Iya, sånn egentlig. Keine Ahnung. Wo sind die Leute raufgeklettert? Dadah. Nah, itu ada tangga, dia senang tuh. Achtung, Louis, nein, nicht du. Enggak, Louis. Nah, kan? Memang ini ada tangga. Bahaya. Coba minggir dulu, minta. Gimana susah? Aduh. Astaga. Herrlich. Hebat. Cuk. Kakinya langsung renggang. Iya. Gemes. Biarin. Wow, ada tambang. Wih.
Loh, kok udah souvenir? Apa itu? Oh, batu, kirain telur. Telur dinosaurus. Loh, ini udah exit. Souvenir. Iya. Panggil papa tadi. Ayo, Kenapa? come. Ayo, 1, 2. Bravo. So this dia. Oh. Awas jatuh. Cia, bravo. Lagi, satu lagi. Iya, Cia. So aktiv, ha? Ini bisa masuk. Gitu aja. Apa itu? Nggak tahu di bawah itu. Ini kayak berasa tinggal di zaman dulu gitu ya, zaman Ritter apa? Kayak gitu deh, pokoknya Ritter namanya apa ya? Knight ya, Knight. Zaman kerajaan dulu nih. Wow. Menarik banget. Außerdem schaut das wirklich so aus. Ja. Andererseits muss halt die Farbe dann genau in dieser Da ist die Haftung zu grün. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Das hat eine Karte. Ein Plastikschwert.
turunannya terjal banget soalnya. Antriannya masih super panjang. Kita udah kelar. Semangat, semangat. Wah, nongkrong di sini dulu. Auch das ist mein Vanilleblatt. Iya. Wah, ini dibikinkan roti sama Mbak Di nih. Sourdough. Sourdough ya. Strawberry. Ini temenku Mbak Dian. Ini nongku adikku. Halo, udah gede kan? Cantik. Ini schneller. Oh, bagian-bagiannya. Papa sagt, ich kann große Liebe kaputt. Mama, kannst du Foto machen? Mama, kannst du Foto machen? Darf ich? Nein. Darf ich gleich? Man kann es essen. Ja. Nein! Ich kann nicht mehr!
geboren erst seit Du bist ganz sofort. 25 Jahren. Keren banget. Keren banget kayak di bawah, aduh di goa gitu. Ternyata ini sepanjang tahun buka saya. Bei dem Restaurant gibt es da spezielles Essen oder Standard? Ja, es ist nicht auch ein Problem. 1, 2. Hei, emang anak-anak ini gempor dibawa kemana-mana. Jadi ini toko roti tertua di Salzburg. Dan ini masih pakai sistem lama nih, giling di situ tuh pakai itu. Di dalam giling ya, cuma dia pakai itu. Oh, lagi libur. Wah, terus kita keluar ke situ ternyata. Oh, gedung. Berapa kali ke Salzburg belum pernah masuk ke dalam sana, Mbak Di. Tidak tahu apa-apa beneran. 1, 2. Itu cantik banget kalau ke atas sana, ya ampun. Kangen kerja. Kangen kerja. Jangan Ya. kapan balik? Kapan baliknya? Kapan balik? Di balik apa? Nikah ya semua lah. Ya. Yang paling banyak sih yang sering sebelum COVID Ya. ngelayanin orang 1.200 orang. Dari kita semua mulai dari kopi, teh, ya, makannya, ayam, semuanya lah. Itu yang rata-rata. Tapi sesudah COVID karena nggak banyak orang. Kalau prasmanan kan tinggal masak, taruh panci gede-gede, antar ke gedung, udah tahu orang kan segini. Bawa pickup antar ke gedung, catering kita tahu semua kan. Das kann man nicht schmecken. Gemeinsam. Komm, geht hin. Louis, wir sind jetzt erst bei Juni. Weiter an. Können wir nochmal. Oh, ja, Repot banget. Mamam. Mamam. Ja. Kalau pecah udahnya marah. Yam. Selamat makan, selamat makan, selamat makan. Ini Opung sama Yumi makannya ini nih. Wo ist überhaupt eine scharfe Gurke? Merah, Menta? Merah. Dia makan pedas. Kenyang, Pung? Kenyang? Kenyang? Ja. Dia udah ngantuk ini. Oh, jeleknya dramanya. Udah. Lampu. Dah. Alles ausgetrunken? Habt ihr Tee? Dah. Zahlen bitte. Thank you for watching. Bye bye. Sarange. Sarange, sarange. Bye bye. Sarange.
Carane. Carane. Kamu putih banget di sini, putih banget. Di luar segar. Nah, wah. Mantep, di dalam panas banget. Dadah. Jalannya kemana? Hei. Das sieht von selber. Dadah Yumi. Anak bayi jam segini belum bobo dong. I think that he is very different between Indonesia, 3 times in Indonesia, last time.